Rick was that on at you, sure, Fad? Yeah, no, geen technology that feel that in as bananas and mayonnaise. Well, dish a bit, not right? Okay, Emer, spades are lots of carrot in the glanus sauce, huh? And it's not my Reese's Paddy Capagura party in January. Jason, scoop. Ivan, why would really did the visa? Yeah, to heen is toch coke. Well, not be fatties are very. But my teeth heart saw minute. Space of teen tarshachten. No way. Well, Tom Keen took a me. No, rin shine sauce to Derek on them nach me. Shaniro Nori nach you Jason nach hasn't. Ah, sha, on big bad witch when you met Armad. Yeah, saw the broomstick. Ah ha ha. Ah, Shanana she Darren. Tilla cousins. Yo, Michelle. Saint made attention to my follow Norian thanks to you. Oh, don't mention it. Jason, you make a mate go all at Shillig Scullen in the Yeah, great. Beim laten is toch just my gear creating so glana. Sure, Nori nach dir to cool noch way. Sha, is feit at na sahini. Jason, since ever, but my fanach lativ ma. Tanya make a harsh Irish show. Hi, eating coffee, in fact. All right, lab August breakfast. Cremant Billacura. Jeez, the brother and Robbie. Grandma such the lab already. Niet to go to water. Shintel. It's fair to find ein organ mean lad. Sure, Nilani alone. Being single isn't all made out to be. Yeah, the whole melodramatic to say. Ah, could there vote to lay. Ain't coming. We should water on it. Yeah, well, you saw. Oh, that's we should lula. Did you? Look, Ashton is right. Grimmy, she hame August Freddy again on Gana. You can't just sing her school mark, Michaela. Well, they're going at least no gorgeous on. Like, either a goni like Helen or a veal and so. They're one of my short raw, but she took you for a ride. It's small, not Grimmy, she. Yeah, stowy. Ban Ella, Shin and Lystitch. Nice. You've more like it. Cadden from Vanessa Shin. Vanessa? Yeah, stop with that. If you shishin a babe cart, ni higum who, cart a car lady. You feel on me hassa. Besides, you my whole motorbikes on me anyway. Nobody's perfect. Hi, Eileen. Hoe am I got to Malorog? Fee. Dín sé éisce do éiseach a rá. Ach, teige man isco ro mé mé ceart, nó nálig mé de sin cláisin fa Freddie Victor a chríla. Bhí an ceart agad nuair a djinis ta dú go chance ré, ag ní réist mé lead. Lig mé go rudí farsin ta dala mala go choraram. Ta brónaram. Gur maid, Eileen. Ar a brenna. Tigim hén go sé toch miltach a dúsbóide. Nach réad mé hén a plómot féige. An Seannach bradach in ar más. Bhí an ceart agad. Smór an trúg go bhfuil an tape sinna mé. De mu sé agam inis bhir sé ar an air learach. Sá am héana atá locht. Ar Eileen is cum a fuinis. Tá sé roiar nach a rénos. Tá me cinsgúil Freddie Victor dí cin eile faoin námse agus é na crocodile eile. Ar ma hagann sé ráisiíú. Be cinse dé gan ní mis mo díhel dear a chuir se stúdio sin. Má hagann sé éis. Katrina, Yeah. bhí méid brenn a chu dibre. Agus ceap méid go nearna tú job ionach maiid an taide ar Victor. Oh. Bhhailm post mar iriseúra ofraldit inan an láthreachta tarsúlagad foioi láthir. Na ríd, Eileen. Bhealach sé sin dit? Oh, cíns, Eileen. Fach sé ionintach. Hello, Rita. Tá sé bhleandáilte faoiire. Oh, Keen Agnes. Well, is just a rud si bheith gáil aráis, agus si le chéile dar nói. Well, if I find just very rash.
Fecim nach bhfuil éon ahrú ar an áit. Bhfuil gacrúd ceart go leor idir bhanis. Tá agus tá gacrúd tá, Sa bhí dul go dtíon teopa, Hi, Paddy. Slán. Paddy. Diolch Tally. Hi, Rita. Fáilte leis, chun tú? Bhaid ní sár. Díal an síre más go bhna bit. Na hása go mé ní fé an fneachta haag bríisiú a héin. Chud go brinneir. Cinnte tá ní lena chamlón. Beidir go bhécinn focail na hamlet. Well, by mi sig imach so chalini. Can me lónú réiteach do Paul sain anyway. Slán, Agnes. Ach, tu go steach na bríún tein. Ní an mé Rita dút le Seán go mór sa café go lón. Right, well, cai me steach iad agus siúla me hartla. Cai me rabi a calréochi. Tá cinnte go bhreise bhuaigta. Man go me hen bre sásta cecha má. Bhfuil léonad mí cheart, Rita? Níl. Díach beidir go hanna an cúna hortúin. Bhfuil is het tá a bhí adult literacy. Bú go nín? Bhfuil gacrúd al ráis an Oh, Tom, yeah. What, Liam? Sorry, you're right. I'm just cleaning out the kitchen. To bring those if you to me, I died, Jerry. Yeah. Fin water. Just a much in the cave. Ní bheith an éon rud Ibermach as you go down to a while. Ní me garra go bhile. Beidir go mé rudí níos far an an isis. Yeah, and pigs might fly. Tuair seans dómh. So. Listen, imí as mar roiar. Tá a thuirt níos má overdom na car. Mam. Roman. No. Slán. Fick me that I gave her a ball. Slán Sheila. Slán. So, will tu vessel? Will tu vessel henne finna wel? Mihal so good sa. Tá sem mar an maidí bag an hiúla a húine dála. Síle, go dé hús le seolig. Wel, fan go bheith meis. A níige mí se hartí so gine ahan a leiche, agus a hangan hartla ahan a lehair. Iú se sin ferráil te. Ó ná bhalanis. A mín jo bomma tu go le spáil dúsú rí leige isna bheith hangan hart. Síle, harú so gon. Me se fuair a tára san sin síhadáid agus in isna privacy bí go món. Go tína rútúla ma. Bhil tú dá? Ní ba si geirí hart na bháil nóna bhí, mar teas go mit a hen agus míhal na hír sofa all lovey dovey. Oh, sorry. A go dé a dí go a dhéanú fudú da. O tú geir an críú le míhal. Ní bheith go gomsa leis a chumós bhí mór tagas, legus féadlam na leabhar gcóir Ali, I ger cóla tá ní me gerda go deamach ar mó. Agus ní an tú go gasla mai ggéanamh. Tú cinnta go se cecha leor. Rita, ní ggéanana é marach go bhfuil. Rita faoi dhearra. Ní éidir lá eile an na ganú. Is teach libh. Ag go leithir tríos a hocht, ben chéad mór eile sa srá documéideach ar an dódra. Idir thugra agus gáiríre tead nach fáise, agus mar chuide go na chórádí ar bhína Lord Cháchá ónhearmáin go bhína chobú. Feicáid fáíon agus ar fantas bhárala ag Hello? 14 ó cúdáin, sin chlán ceol agus físeáin, album TNT, Esmé. Achanis, Mama, Peth go dad a bhí ar a fón. Ná cum sa berna, beor cehío. Is cásta sa go líon. Amach cum a hote. Cum a leat fums anyway. Gur an míle ma hat ficha le hortaíháin. Oh, fibre bit Rita. Is bhí anchraach am na Jason agus émer. Déarhan is gur sé doháin le díana bhaid. A bhí siad tá. Brontan na speg, isach cúna go léir. Rita, níor cheartut. Tá níos múna sin tiltead, mar a chuúní bhecha sam faoin teach, is mór a faoise bh me. Buad a chearta? Well, tá sa mai sin inis. Brenna, an chéad eile go chearta tíana na rudí Ibermach le Jack. Dá luiche se as fearra. Tásúlam nach mé sé roiachrannach. Chuirta sé bucht, riamh? Cínte, ach ní rain uachtáin. A ceapan go a chuirtaíb. Fógur chur sa bob, ar áitiúch an cínte nach le aine le teach. Tuair se sása íntna dit. Ivan, bhfuil tú cinnta nach bhaid tú le ag grain bí? Oh, Paddy, ní féidir an de hot date am an nacht. Oh. Yeah. Le Bernie. Okay, bhuiine me se bóid. Aber lo le Jason agus émarham. Slán, Paddy. Slán. Na fachtaí. Bhfuil a bheice big lumach mar a thug meach as cean gan potíine. Ó a bhí sé san ná bhéid. Ó dústa de sémas, ní go mé ceach mór sin a bhín gáil mór in 1963. Well,
Tú chéad a mar le? Tá sam cracks beala mar sinnagad Tá má lága gaí. Tá í ar an nacht ní me geí bheith sal. Sílam go bhfuil mit an búhar. Bhil na baclamsa. Sal a heiscí. Lu Sheila, cum leat má híime seo? Síla, tú teanna. Hi, by the way, tá má buir garint me a Eileen fi de chláir fi Freddie Victor. Is just na rúsa gom? Ara tá tú ceir Sheila, dúirtar am háma faoi. I mean, den nearra loma, hanne hain me bhil mórdra tú. Breannas cum faoi, ní le dochir dinta. Ó bhhair tar fad na ríre. Really? Thug Eileen, jad nuam. Tá mi siú go le bheith méidir seir. Cá cogádas? Híle nach chuil de humor héin ar churbe Sheila, ce tá míchirt? Erin, neal maran. Just ní me geirí hana bhála go dtí me hain. Bé aine agus míhallan sinna tuair pian sa tónda. Tá me chin tarsa défa. A mí a joch le mara san eile, bhcin na mar máidín. Strúlan do chás. Actually, beidir gúil samsáití a simra. Really? Ba ní me cín sa fósach, bhfuil in sem agad smórach faoi, ceir leor? Ainta? Bhí me cant le Alí nniuh fedi. Ali? Ah, ja. Dúirt si go dúirt si cúna bhaid leis léthúireacht. Rita. Dénis tú G? No, tá se all right. Tá muí na meiste. Film spread on soccer and television. No. Tá scoil agad mar caiitú dul a chalanis. No protests. Ní mise Ivan. Sin solar. So, gachad ceart doing it? Oh, yeah. Yeah. We sorted out everything. Everything's grand. Tá gachad tau. Iwa. Iwa, Jason. Iwa. Níl tú dal amachchanis? Ga me leir le Jack. Amachchanis? Dúirtí bhán go mo cheartam rud í hocrú leis chlós is féidir a fedi. Agus ní féidir leat fanna go dtí maidin amárach? No, tá sem ach legan ris agus ní cholón glórin leis. Rita, some things never change. Well, ní hiigim céim póg a gatú go le seach a gobar rééis de nacht. Tá agrán intachtá go amach amárach. Dúirs mi leit hanna féin. Hí me go mé sásta go le géir go má sinnom. Agus táim. Tá sé aonta go an urchin saigad sa leagan amach agus deara fápir is chulthir mar sin. Ní lánach an airí múidnach sin na méid. Well, ní bhar sé bhád. Ifa me sin. Rita. Tar seach. Rita? Híl me go cheart am éinseach go me chuir fógur sa báper gan uairnach a lora ghuachta. Sacramid rud éadar na dhé sin. Yeah, right, whatever. Cur mé fógur se an agran na journaltá go le amach amárach. Ó, gur maithe tam. Ní hiigim. Chorta tú uachta hána ní rá ceanán, is léir ná scríise ceann. Well, tá me gur rudí chéintú go hilas go homland roiir tríe. Cholí hans go droch scéal a bheith an go tre chuí Rita. Well, ní bhéon roi hiúráil sa rá sin ina sé bhacín. Tá gom sé is réan go sé réon am. Yeah. Agus má le gur mágad, yeah. Sé sin go sé gaibbrú má, yeah. Gur mágad. Le rá mé le faoi. Gur mágad. Slán é. Tú anzar nach réid? Yeah, bhí sin trí fog le chuig muid. Oh. Na mé géirí thugú se chad mé seo. Né nachrá. Ní chuir sé sinna seach na machar. Fan lumsa. Hí me go gahan an lá ála. Er go sin be mu an cas le chéile le heilún agus tuáil le chéile tránna. Tá tónarm Jackach le mé bhgraach. Ní mé ná fiú socrú dhéanana leit, mar ní sugan cé áte bheits mé. Déanana mis lá cinn telia. Nú bhfuil mé thógraach sin. Má go. Pick me up. Come on.
Tom? Yeah, okay. Slow. Eileen, níl na cínte go féidir an ghlacha lei sin. Ach, tá sé tiltseí. Tá taide le tá genteí intach mai. Okay. Ach, cos nó sin níos mór airgid Katrina bheith fostaí mar ar seoir. Airgid gur féidir a cabhar go leor bailí eile. Cheáin, níl mé géir go mé éon asanta sadran. Ach tá táidir céime seo tiltse Katrina. Well, muna mé Katrina gláthart níos mó céalína san slát sin. Tá smaoinmh agam. Ó. Céird fá síle a churas Jack sa slát sin. Síle sagan leis an roiig? Se, déideag sin fógraí áitiúla a léamh. Níle sagam. Tam intach sásta leis sé méidir tá genteí ach ar an éir? Eileen, dúireach glór síle don radio. Gan doubt her be. She's very sharp. Dhéanach sí job má do cínte. Tá sí ionach barrel. All right. Rahim le the instinct an éire seo. Bís go an ceart agad. Déidir sin a fógraí áitiúla léomhas tócha. Agus, clár a bheith hiici cumá? Now, Sean, you're really pushing it. Éisle mar fan mit. Okay. Tá sam a clágur dúireach. A problem line. Cinál scuil do rún le síle. Rinne sé bhéile Katrina hena. Is féidir le éistóirí gléigeteach le na gcuid feibanna agus túirí sí cóirla dóibh. Síle? Ag tuairt cóirla? Ag brach sé go maiid mar is sort... Character E. Yes. All right. Bhealach ba ceart bhí an telefís leis sé chéad agus an roiig sin. Eileen, dat we gar niet bog. You must be coming down with something. Brennan, Agnes, tá fóg an seolcóirtú éon ólas bhí hac seanja. Ucht beidir nó litricha. Wel, féchar sin inis. Dúirt rite lumsa gur chuirde sí dúcht hána, sna Craoladh le fáil. A bhí ceart a gach san ucht déana, sa bhain se go leir triblóide dear an lé. Ceart a stoi. So, bhfuil ucht déan tadsa? Hál, propi ó fisrach. Ceap a bhfuil ucht seanja cartas na gwaréine go fó. Ba bhrála mina sé cáil cead a bheith chaán. Wel, muna bhfuil srón irisúra adsa ní mis Agnes. San sin dearn tú go bhfuil mis a fisrach. Wel, héchúil an síl adsa na léhantí seo. Áteach má Agnes. Well, nuair dúirtú gur tú cuairtú áras san eile, cheap me go méid gur bhhaile mar san a rins lamsa. Tá sé cinál beag ach fach sé carcailúir sa short term. Well, ní lánach leabú bháin faoi láthir ach tá sem bra mór gus ba man an leaba eile áilhaid móthir. Ach, Triana. Well, ní bheith mór an císiad na teada. Ach, Triana, tá sin ionta. Ceapa? Ó, cente, haidir go fanart le bogum a has a love nest. Brenna, tuair me a chur agait. Tá ceann le spáir le mod me seán. Katrina, rinne mé seo mágus le brenn uair. Híle Eileen, ó chance a bíige gram san móid na láh. Tá má bogad tithe agus spoile móid sta fáile. All right. Ach bí ráis ra bham lón, ca ha me lóirsead fud a chu jibrin seo. Áide te héimeis, scep cólín? Tá mé rééisúnta héire. Ámas nach mar an rééisúnta héin ó an táma caiimisin fe héad lom, bu heach me go bobbjan bheit chuin. Sú Bob, anú na hága heach choúna bheith dé nach chu héad? Ó rabba, ó hacha tú an déir líam séinniuh. Bhí sé sin is luach ach neach mé hinna. Bhfuil chuile lá socrí má chadarí a héire. Tá se níl choirlín na buir. Tá d níos meas na liseí agus tá mé héin áid sin na chéile. Tá í bíos si mí smacht ar fad. Agus ar chuirtú fis ar fáidir America mar dúr mai leat. Ní ráidir. Ní ag muine nach sin má choirlín. Chur fisar. Christú. Béidir ga mé bheith mocht an sinne. Lá he na héile. Jo. Mu se rabbi, má hána.
Colin is mahal rud wekel de chosaris. Garam ha. Gus bhfuil sa gúil me gaireachtar ar cían ar bhain. Tá an nors go Joan seo. Rún nach smuchen. Harm gá bhúginn té há nach muid go náfob. Oh, mu se baralte. Baralte bío. Á, níl tá sa téin na pils. Ní bheith me sin anna de hógeal, má bhí me góð. Tú bhín is de chud pils. Rhile clufa hémoi. Chuineart go bhhain, caiith an táma. Bhí gáchla an orm nuair a dúa. Hadí le mar réidfáil gur rudí go donna sin go begad de bhgu má. Mí theasta mu a geirí seo ha dhéanú a barla mo bháid do bháinna lomsa. Yeah, well, being set up in his hand, I'll to the tennigs me Helena Schnammy. Ná bí ámaid, yeah. Misha Amada? Tussin close it. Well, he got tennigs me hell were radar the youngish. Sheila, theasta gus a go máin bhil relationships so gunne cosla sin. Spare me the details. Tamagala maski galore. Could you do mo gártu mar seo? Misha the gortu sa? Well, I like it. That's the way mala me has to hear that. I mean, near ogla beard Misha gortu. Could you fui hagar talamalish see that? Agus fast a gart go gro notion agumsa. God only knows why, but we. Hadja mar sin le has a gártu. Oh yeah. Well, you'll find the jbugus on a house to hand in a thanks all the same. Misha gama. Yes, na be palu. Smarig na antun San Paulo. Har less Swedish going to delta. Ja, wel níor sé soch maithe de rénos. Bernie bhí me amrála. Liam, sinna cheap mise fí Jack. Ach nín nach nósin. Liam, tá tas ag aber studio Freddie Victor nach bhfuil? Bhí me. Bhfuil is agad cynneahi sé? Nílas. Well, cén or a bheith sé ráis? Ní ruid siad fiúr an gur siad a gimocht. Fiú de míte? Liam, bhí tar card an lehi. Cahi go ruid sé rud a cinslaat. No, ní ruirt. Garama. Bernie, sin rud is múcha asam. Ní ruid siad fiúr siad gimocht. Liam, brenn a bit cerca lór. Greg. Wat sé sin ítach sa múl? Mu sé níl go fóileach tá brú eisteach aibrin searm. Well, héad seansaí efas mi sé ba mi sé a móing sin. Oh. Fel sé sin ítach ar fad. Golle kam a bheith gemacht. Okay, slán fór. Hi, Paul. Ceachúilta sinne? Chun mé fao dardú céime Katrina, cogáirtegus. Oh, gur ma het. Tású le go mé mo chud ebrisa chamáile do chud ebrisa is Paul. Well, má tá cóir behhaid níl ar tá ceistechar. Sheila! Yeah, not Jensen. No, I didn't kind of need to here. Yeah, vi. Sheeran go si fanyan tacker the. Well, actually, there are shin more jobs. Yeah. And Dominic Magafood, she gave into white tile. Kje. That she dull a torch postage or lahror. Magat du. Na haber ein rod go go Larry she hein lat, okay? Go gorgeous. Can me mind. Hey. Híle, fiara. Tá Josh céile go mé hen seacait. Well, na ide. Hi mas go ma fanyan chop. Carwit? Oh no, tá be ceart go leor. Sví tosig gobar fe lei. Mas do víisi den reidir an bhógur sa báper. Céird? Rita agus Paddy. Oh, faoin uat. Cínte go scéal maithan se áte cinint. Agnes, bhí tas anna cháirde leis. Is snúirte tá lása? No, ní rút. Ó, faríar nach mí is agin céird a bhín ar siúlan agin a ghun eile. Rá, airgad ar beige. Began in tírin. Paul fiach. Níl mé géirí bheith láirt fao seanis. Chun sé brón orm,
Smuoine ar Jack in a lí bun an stair an marú. Gan cara gan cúna. Is tas a fór mar sin? Ó, is mé... Mar gra mé mód. Éidir go meach sé beoinio. Nis, Craoladh. Go bra. Dúine. Fáilte go dtí Morrison. Orson Seine. Go mé cracagin an seala heile. A beag a bíart, neaile a na teanna bhs me se ráiles. Se na tíos dám. Aine se ráganna. Agus go fi sin glean ar balla. Hei, tá fá bhhain. Ionna se me le bhhain. So? Well, fit. Oh, Sheila, not too optimistic. Well, caiim a bheith sin bhla gom. Right. I brought with the code. You know, at Agla na Hagla. Cared for Solish agus gan daris. No, Scarifa crocked the washing daris. Ach, Con's Arag, okay? Can't get out. I come in, I should chill. No yanks. Oh. Well, it's good, John. She'll go hour dog, and shall I? Slanty. Slanty. So, neachta lí a churbaréid? No, agus tá mé rudbeag imnach fí mar bhí se le fálachtlam. Caganach seáil mar sin. Stochún ceartad. Níonach sé rud a beseafhaiteach níonach? Cos le ceart? Well, cos le dmí leannacht? Where? Up the Amazon. Liam, cara tú air. Just shoot. Well, nach neachtáile? No. Mís ar tro. Estú an rudí hocrúmach le an hain. So na chodal tú churbaréid? Liam, well, cefan ar bhfuil tú isteach amsa le pís cóúdar. Níor mis ná coloréidech nirid. Liam, am cinna gentad, am tú dalháile. Bhí sé an seo néad a lurg. Tá sam. Chul mé caint le cólín, dúirt sé sin léhí, glécha chuir de ahar agus éire ar a hachtháile. So? Tá sé smuoine bhéir. Tá sé smuoine bhéir. Mar mach se chu ceán dána bheith siar a bhón bhádóchan. A Liam ná bí mar sin. Brianna, tá mud an seoga trénas. Sheila, moet u bug nach rain sin? Jay? Is er bug nach een neug loop, Sheila? Tien teffers. Snugger dat is, hè? Gemaakt.
Tá sé áhhas go an lá seo thug an sir, Tá go bar bhádro cruúir naimse se. Tá go mar. Tá ban tainine weis. Tá sé sin soléir. Beidir goil sé seo amach ach bím sin éad leis na daine tá gobar le. Well ní gágurt bheith néad áfa. Ach fecinn siad an nó níos minicí ná me ag an mission tú. A just maithí múgnach sa teach seo úrantí. Éir sa seafóid sin. Bí cheartas go mágus rud cinn síana go tain. An maithí nach féidir am éon ceol dhéana nó go méid socrú cinn déanta am na réite. Jack, catú an rud sin a chu másta leigen an is a ríist. Cásta. Ní sé go máhaid. Tá sé a chrá. Tá chéine is mesan á ríte. Ní lánach just ceap me grúnir sin ceanglám leis an áit seo agus béidir nach bhfuil. Jack, tá sé éasci go leor. Muna bhfuil uachtáin is le ríte lead an teach. Díal de leis a lé agus cordéile leis. Nis. Plach mé lásíir le bheith leatsa. Ní mé géirí bheith leis faoin teach. Ok. Sin éar inis. So. Tá dhéana mu san Well. Na bach leis. Hello. Oh, Richard. Cin cin á feibni? Well, ní rá mé géirí... Ok. Gof me seach le ha úrach lig. Tróna. Ok, gur mágad. Síle, chasta sa gón reislis seo. Has. Ce fá? Fuag am bhil fiolda fruthe. Ní sé teime? Zalán antibiotics sa scarabí. Bar that chéad an a scrain usually. Thanks, Sheila. Ach, tam si dúr nach chaméin, cam a bheith gimocht. Slán go bháil. Slán. Go mai. Hi, Shep. Hi, Yvonne. Hiya. Oh, Rita, scéile be faoin bhógar chuirta sa bodbed. Níl, ach stohí go seanú a go leor fós. Ai, beidir é. Chun na níl se tá tíbán chuirta mu dúachta hána agus tá cheapan nach neanna fearbach ceanna be. Tá héna cap gohfuil ceart a ríise. Se amach cean an bfach sé duine cíns cáilse. Go ddíireach. Is tú ar cosalachtaí? Is leat sa leintí? Tú ar a dlí? Bhfuil is go mé machcha sásta na bheith déir le seir fad. Tá sam go mai. Benáine. Tá an go tú cumnú híle. Ach ní cheart a liginn de chun isteachcht ar a gcuis. Sis ar bhála siad gur an ceartaí a hánig man seo dear mar dheach chu isteharing. An níle neart eit sorra. Bhís go gur dúla íonatsa. Ní ras tugad machchan an chlumsa lein ceansáile a lárise.Ú rasá. Anú. Sa ní orsta tan locht. Maram. Brennastór, na bych ein líbert. Bei si táhá tuiris. Sin opla tearm. Baintse fear chuig blian agus ceir scórdíis. Bei bengo ras na rúnar siúlanach sa hala, chuig hé panta sa fáta áir. Agus inis an amsir. Bei se grífar agus fló a rihan le agus me aine muhín sin ag smutir go am an áige bhil bhálaí ní farach ar hálaite. Agus inis an fógra dearna nacht ná go mé chlár nuag tasnú a radio pobl ras na rún maidí na mara sé sin scéal a rún le síle. Nis ma tá feiban na bíagah hí go glia aramsa sé sin síle nig fáidín ar náid an í hín a ní trí a náid seach a náid agus be me dealtaí iad a réite le heile. Inis be pí a ceálagan. Sheila, you too hardball, fair play. It's special. So, wat too nervous? Oh, for fluk's sake, I'm a heart attack. You're all coming, Shinward. You too hardball. Give me my fair play.
Son Jaylin, gur cum éigen ar tain. Tá branar sní me gar bheith an trúm he. A tu tálian. Híl sé. Is pín sa tún ceartúlia. Just chochulart mai gan am héna. Ní féidim go ar teirfiúm ní an job, Some job. Sní is ag aon cad go atá le studio Freddie Victor fiú. Wa nachhfuil sé dúna síos. Is Tá rud bháin cínte dó. Ní an job fócin. Listen, Tom's gon Ara Moore in Cyber Cafe. Tá me gon right act cool all is seach. Tá sé ná Russ an dúiseach suas. Oh, Robbie, the fatties are good as enough and I answer. Ní bheith Ross na room cool, cadeau. Yeah, whatever. Wel, Ian, fi im hi ar yn yr un achron y tŵelach yn heft. O fan o hynny, tan ei ger yn lawcled. O chwrtw glwch ar iadau. Mes y chwrf yna lanacht. Dy siad sy'n eich heile. Níl tá elgar féling í ana. Ja, wel, bydd yn comment yn cyn sgwyd siag arglor. Fic mae'r bol siad. Tá Bernie seanna churan sin go dúir líomh na leinte se nach bhfuil? Bhfuil éidir. Oh, yes. Hai, go tíanna. Tá inta bha muois tá sin láine. Mói mo bháid níos compadín seo. Ha go má. Hai, tíanna. A hialta go dama dam mai go leir ní na ide. Ah, síle bhí tú ionach ar fád. Seos ní bhfuilm séna ag an síos tas go. Oh, agus cechaíon na sin? Well, it's just gur, well, it's gur sin ar fáca mai stad í leilín. Oh. Ceart sa dawl a bhí stis a cwsca seo. Ceart me gur avocado spread a bhí on? Avocado body butter, isn't it? Body butter. Che, well, can you miss a fridge? Mar bín chawls the wide níos refreshing na har man. Well, will tá the eilish just a fridge sí le cheart go machans? Mild. And blueberry face mask at a blast Myerson. I also do my smoochie, but you could talk in part, you're going to start the head of a gold mush star. Just in the Tell my grind booze like snacks, when we cut it down. Well, Sheila, Birmingham Hain can all dinner party. You know, tá not chicken all big. Yeah, well, it could be honest the time. Ach, so an bhirtan could go run one. Yeah? Agus Sheila, ca tú cuid a húr scar. Oh, God, I heard you. That's going to glum sa fara a Ross and ruin. You leis go the bashin. I'm doomed to be single. Well, sin an deal. I thought what was going on. Fek tú morach. Mara? I have you. Hey, no bakla ach. Hey, okay, well, what's a good day? The recipe of dog comes from the green lentil stew. Yeah, mission dinner. Can't get over. Oh, Dick! No, listen. No more. Skog me graag de hoene. Oh, dat is heel was. Oh, hallo Sarah. Geen sure hips. Yes, what was? Sarah, want to kerk jaar. Ta mij in een strover. Only the fort had niet gehad, dan moet hij. Ben dat kan ook natuurlijk pitjes op net. Ah, Brennan is himmels. Niet als je gerach bij Karen nog een dan wacht. Karen nog maar honger en hoe ga je er niet al gaan? Geen fout de queen is toch? Nou, ben queen in marche niet meer aan. De broeder begrijpt niet. Je raakt je maar bij queen in de hand pension. Ah, Brennan is nou kun je het niet meer hard. Nou, hoe is het? Moet een mens zijn hard in shot. Als een mens. Kunnen maken de helft. Ga me zoeken, mag ik er gewoon niet. Hera. Keert ook
acid. Inish chumsa he. Get a good acid. Holy. I've never said the holy. Hello, Fed. Taig. Ceachna gaidí le tám sa job nó. Tu sé tá? Crógach tíaran. Níic mar óvinnig na bhainte seo. Ie, sé crógach go mar. Taig. Tá sé go hinnta go bhfuair tám job go mála sin, no? Tá, ie. You know, Paddy, fama healed with my get a filler rust on. Agus an eiste agus main seo just airí múignach agus asáid. Támata compordach an Johnny Misha. Right, all right, Jack, huh? Dul war atsas tonight, huh? The best place in the world. Díic me teach seandeach ar mar. Ma tú go le chuneal a téanú céir? Ní ar chulta a haig. Tá na cearta cén agamsa agus atá ag réitenis. Is leis sé mertean an teach. Well inis. Leis. Tá samsa mar inis, tá satsa. Bernie. Yeah? Craoladh. Craoladh. Socht gehoord. Lacharm. Bhí sé intach. Oh. Brianna, bargum sve gemacht, maar gobberloer maiden. Ja, right. Fik me maar sin amara go bidder. All right, yeah. Slán mar sin. Slán. Slán. Agus lenis tabán as indrawan agus sin taim rúnda tá muid go jetí ná 2 times. Hello, well tún sin 2 times. Hello, Sheila. Nus locht é starta sin naibet 2 times ná go bhfuair si má go farsa í siúla mála ban in chartile. Nus stochart in 2 times, go dé dá bhfuir má fao seo sí headait. Well, Sheila, bhí mú wachal mo láháin, so just thos me gal ríidechid litracha príbadacha. Go neidirú. Nus tás agam nach badain rud ceart le déana. No, hín ceart a fád go dhéana hín hena rud cearn do bhín seans. Nus go dé vís na litratha seo. Well, bhí sé really siller go rá sé ag bheicáil banala, a fe pí a fada, an gana stumsa. Joel. Agus náró suspicions a bí go drobh sin. Well, beagáín, ach ceart a cheart am dhéana Sheila. Fan go cimanis. Me ha ábhta aithre sí enú scríb dar. Beidir go much. Well, seaar ó dhéanas tú. Scríú litar ag bhain sin ó dar gin si hí go se lig háart. Cuir sin trídí heliad. Agus an sin for dogs abústa, sna tá sé híos go mái. Dompala. Ach ní me ggéir a dumpáil. Tá man rá leis a gúnaí. Tá gláir mar rí go gaiite fá ráití da sin. Nus maithe tú bháinní sá na a bheits díúltas bunte hagadidir. Nus na be buir a bíart a rí, tá neart fáca a bhéniu. Sha, sa cyber cafe a Rus na Rún an teach se coin? Right, Rus na Rún, bailile beag taobh muid a carna gaiileh. So, beit an anna dhéana? Cool, sin go hinnta. Yeah, tháinig mé an seo agus ceap mé se am granar. Okay, chuir méid le go leor an teach se coin? Okay, slán. So? Cén banna tá tú bogáid? Be fine in the Siobhan, it's worth the suspense. A suspense ma hún, tá me gur fáil amach níis.
Oh, Colin. What the cat galore? Got a mag the rabbi. She's the only town the rabbi. A guidish and lost. Tá sé sin an bhád ní sáir is go am maitz. Cai go sé Jack the Valky and a heart no nach go Seamus lad. Bhfuil is had. Go éiríon be lág fógus éiríim siad. Agus ní málam bheith cristeach ar hémas. Tá agad ní málam bheith criste blóidéir agus méide tá le díana. Take him, bitch. Cup on tea? Bhfuil is had go nach sé sin go deas. Right on. Go am maitz. Agus céchi bhfuil léam an neamh. Who's your muggle or a holy? I bin é méid léam. Bhfuil is had gyda le héna. Tá an bhirt sé néir an mád céanna mar sin. Tá cuman níos áir téanna chuil in baléirt. Go am maitz léam. Bhfuil is had go éiríon an bhád níos fear buchas le díach, ha? A mé be gan íon lág fós. Léam, beidir go dúr an lád chuntum nóir bhenig go lehaile. Erin be gan íon támáid sin na cosa rácha céint. Céint a chulí? Mú sé benach téirt. Sin rud a carnastú, na go go héasca sin dala mala go chorum. Hí me go go maithaigh túis character I daoine. Dar cosalachta ní me chamáis a ceap me. Ara Eileen, duna mu ar fad botú. All the same, it's a blow to the ego. To all right, Eileen. Bag an intarseach sin a méid. Sílim go cartún deach bag a bheith agan an the promotion killera. Smuoínta Eileen. Angela, gá GNT ar bheits ré. Ken Eileen, ice agus lemon? Yeah, Stella. Agus bí cen agad hen. I might just. Bhfuil is agad Katrina. Níl mé chan Lord faoin jail sin Freddie Victor ní smó. Well, tá ceart ar fada ní fiúa. Gur am hagad Angela. Well, is cuma faoin na fish? Absolutely. Stohi go le ceart ar fada go. Sláán sin am. Blainte. Agus bás, ní. Ma bhean, go míle maid. Má sé fair play go tí híle. Has an go túáin sásta le té nus, hééis sé méid sublaid a tarní ráinead. An méid troblaide hain me se eisi. Bú náir a bertahil. Ní mar bhín ceart. Ach nach fecinn tú go túá gostú. Is go lom. Ní omra béci sé maid fílinn sa fada go leir. Haran siad héna. Híle, capán bhfuile. Well, ní chodí tas le rodí mar an anad, snóáil háan sin tart idirn ar anbala. Ar éad a tartan óra de cinnte be. Hanai, cial, sinna lig. Oh, Jesus. Hey, we chorúil ceart go leor. Tá cinnte. Tá mí an chláustar sin lig. An í háint amana stahanamsa. Well, ní hinna cheaftú gona. Yeah, well, tá an cial a hís. Bernie, tá sé déineart í chu tríanart, ní bh fanart ar donna me? At bronar me héle níit me. Tá me gnáth nach, but ich cinn sile. No problem. Siréna spágat chuir a hors gair aigen. Yeah, well, sin the Katrina and faster. For flukes sake, no time to be hard to let you. Chor these couple allowed that she had to make the gomination tacht in school. Céin sort leir. Well, tá siad annach asú le leir the beginners a bhd éir ní simúla ná leir the fóstí agus níos feúní do riine fósta. Agus ceanna a thuúceach sé bhaine tuiscint riine bheith ar chósaí léthúireacht. Well, brahan sé sin in isir an duine héin ach ní prósés tápaige ach aiblín sé de réidir chéile. Ténig mé má díal. Is mis a chuma. Anyway, Feddy, ní thug sé róádar teachtaisteach in gáilhan agus caiithgribh sé sin dachar go ma. Well, nu, bhí múntún anhá gom. Anna nó tá cinnta go mai tusa anhá freisin. Fingers crossed. Well, is tólam go leor uair a bháin in ag na seachtain agus an sun cíimí to make ní smór ta tastóilhain. Ali, cén price bheits ar na ranglaí seo? Feck. Sní múránaí. Oh, no, Ali. How much tú a íc? I insist. Fecim go méid go leor decrachtaí gom leis an scoláide áirithe sa. Suas a chur daíon
Náid a hitin daine mach mar sin le na muintir héin. Stakar sé go nonach do winter héanút mar sin. Tá ein amsar héir a le blianta fada, agus tá sam a méid se léam. Ní ána sí na rudaí sin a rinne sí le mailis, ach cheap sí gur sí díon an rud ceart. A chanig sí idir mairegs mór. Tá sam sé sin go maith. Bhí sí fiar áireach a gcónaí faoi mháire. Ceapann sí na rásí suas na bean i riamh. Tá grá mór ag a ruit léam. Lála agus cuidir me sin geálaid mé chuile hór ceart. Jack? Cechol reite. Wordt een vraag bij de oberschen? Nie uair fós. Ach, mach leis méo on se me bete. Sa go dééis sin dat a gal fanach sa teach gan éim na behart nach mu sin bra handí. Níl caiint a behad lean ché sé clom sa bha? Ní leon rud sacrú go fáile, Jack, agus go dtí go mé ní bheith me gí féin leat. Beidir go chóga me leasa an teach éile taig. Bach sé sin brasás an targad atá tiltte an háta. An doctor ní bhfuil a hall. Hello, Sinead. Ach, tá mé all right, just a bit under the weather, sinna méid. A go deacail am cunne a dhéanú leat. An lúin. Cead go leor, gur am hagad. Bhí cáil ionach simú leniu. Ar bhhailm tú amach le sa cibé. Eileen? Hai hén. Hai an gardú san yana? Le Beijo, Branche, Ceirtáil. Tá seans na mis am bígad an na ríide a... Hey, can't be that bad. Well, tasú go bhag mar seas náras an seála tún. Does? Well, tá muidir déir daine agus caiime se chuir ar dain teart. Sin great. Go dtífa duite? No way, Sheila. Ní féidir am golas teach sa teach sin go deoríis. Ar a goháinna chéin. Tá go tíanana go deachil am chuir a gní bí a bhíú. Nach diggin tú go ra titim amach go fása go gí. Ja, bhil seo ar seans é ar a gceart. I mean, be anúd ceart go leor. As ceirt faoi ealaí, ceirt a deirí siise. Brí chéin, tací ealaí, mína haime se dithe. Please, chéin, na daine bíala gom na tóirt. Agus tá me se cóca bhart. Oh, is that a threat or a promise? Oh, got your heart go back to. Any me se kench go me ahanol go bread tú hen agus ktrana. Agus tá far go le léise agus ní me se geri bh man gúsperí ríist. Céinar. Las gom harútí. So, réfa de. So, I suppose. Fully fit. Bhfuil tap sa máil. Buchas letí. Ná he mé ríiste lean. Ní mó amó. Tá sam go me sé spéalcha. Chn me chun hóirta na cheart. Cechaí? Chn me bhuiich ar féidir agus. Tá chu me suas chun hóirtaid. Tá go má. Anna níl tú bhfuil fósla móis. Tá bród an fao chuil hóirta le. Tá sam. Bhí me caiit le códaí níos luiche. Oh, Bernie, hi. Hi, Liam. Dur me go muna isteach feic mar ceir clár. All right. Cechuin? So hain. Come on. Kinte an chamadí go hurt a scart. Go slánis, slán. Har Greg scart. Na ma deanna dint a níos loia ha ma curú a chéin. Sean Brennan? sé. Ah, Sheila. Ce faríir tú Sean Brennan? Táil a go má nach réití mu len chéile choribe. An ní rá bí gom. Do the world. Okay, I suppose. Party here. Hi, Sheila. Trina. Ceann Dawn, ceann Darragh. Níor an sa gom céir a bhí tú cócrach. Oh, níl sé tí fiochtta be.
It's green lentil stew. Ah. Straight to the cheese board, so. Oh, hi, go zeg. Een moeder trein dat ik me kan delen. Phone call. For me? Yeah. Yeah. Hello? Peter, tá me gefur. Sarah? Oh, mas eu chroch door naar beneden. Ik moet je al uitlaten. Ja, verder kan me outlet. Tar die goed dan een chéad, tá glor die taut, leamlet. Kert hij wat? O maar verder, tá maar goed dan, agus maar je kunt waar gloor bes niet mes. En dan ren je tussen kindje nach loer gewenschen om zo gebracht is. Verder eerst. Ja, nou hassa. Nou goed, je gaat niet nog le baret. O niet shit, soms het dan nog vissen. Nie robant weg maar le baret. Zo'n kiter beter wie session aanzinnend. Blaas bakker hoop dat ik in green grafiekje kim dienen. Agus nie rot der schule de maar agus baret. Agus dier me se koop les soel go grneed dort se sinne meid wie aan verder. Oh, maar zo gallig. Oh, gallig. Gallig. Craoladh mag leos de bhána fad? Sní sé a vín sin. Is je rannach chun máid anhá. Has tú cheart am gan bháile. Ó sílim go cheartid. Ní tú na chuidir bí chun seo. Ní tú na chuidir bí agam sa charad, má amníod fi cuasí sa bhána. Tá mé chuireach ní me cinnte go raig. Dú mé bhain seans agam sa bhar go héir in ghlacaní. Rodala. Glach met de goole. Huh? Can't hold it. Je mag een dollar rijden als je margus in de Mr. Bart. Huh?